ostali igrači. Standardna postava crno-beli koja je u ovoj sezoni zaista odigrala izuzetno dobro 4 prvenstvena kola i one 2 utakmice protiv Zrinskog. Počela je utakmica, prvi napad za Kruševljane, lopta prema igraču sa brojem 3 poraza. Vidjet ćemo da li će se njihov trener Dodić večeras odlučiti za potpuni bunker ili će možda odigrati hrabro protiv lidera šampionata. Greška Stamenkovića, golmana Napretka. Jovetić sa loptom, odmah odličan pas prema Tošiću, evo šanse za Partizan i 1:0. 57. minut. Nokaut u prvom minutu. Prvi gol a reprezentativca Srbije Zorana Tošića u dresu Partizana. Sve je počelo ovom nespretnom intervencijom golmana Napretka Stamenkovića, zatim je Jovetić sjajno asistirao brzo nogom Tošiću koji je eto postigao svoj prvi gol za crno-bele od kada je iz Banata prešao u Partizan. Kratko su trajala nadanja Kruševljana na ovoj utakmici. Odmah je prva greška najstrože kažnjena i Partizan golom Tošića vodi sa 1:0. Ovo je te sezone. Partizan je oba puta i u Beogradu i u Kruševcu pobedio sa 1:0. Diarra. Lopta do kapitena Rukavine. Dobar centar šut iz stativa ovoga puta. Jovetić je imao prvu priliku na utakmici. Mijatović, ponovo Stamenković, brže bolje loptu izbio iz svog šestnaesterca, ali evo možda sada prilike i za napredak. Petronijević i vrlo nezgodan šut, odbranio ovo Božović. Šljivić, greška Šljivića, Jovetić uspeo da interveniše. Gogić, odličan potez Moreire prema Jovetiću, interveniše Dunjić. Diarra, Žuka. Igraju fudbaleri Partizana. Jovetić, Moreira, Žuka, pokušaj prema Rukavini. Evo kapitena Partizana i standardnog beka naše seniorske reprezentacije. Iako je jedan od najnižih igrača na terenu, Zoran Tošić sada uspeo da nadvisi odbranu Napretka. Crno-beli zaista ne komplikuju mnogo igru, ne idu previše kroz sredinu. Ponovo pas prema Rukavini, vrlo precizan, Rukavina gađa Jovetića, šansa za Partizan. Jovetić ipak mnogo bolji, za sada nije imao mnogo loptu. Jovetić, vrlo dobar potez, evo šanse, Diarra, još jednom Diarra, namešta se Jovetić i 2 puta odbranio Stamenković. Fantastično, mladi Jovetić asistirao glavom. Evo pogledajte ovu asistenciju, to zaista nije bilo lako odraditi. Fenomenalno je primetio Diarru, nije iskoristio prvu šansu, onda vratio loptu prema Jovetiću. Stamenković se donekle iskupio za onu grešku u prvom minutu koja je inicirala akciju Partizana za postizanje gola. Moreira, fantastično, još jednom Diarra. Da li će biti 2:0? Da! Iz ove akcije se dobro vidi kako je rukovodstvo Partizana odradilo svoj posao u periodu prelaznog roka. Pogledajte akciju dvojice stranaca Partizana, Moreira i Diarra. 2:0 za Partizan, zaista kao retko koje sezone. Crno-beli su izvanredno kupili inostrane igrače, mislim i na Diarru, i na Moreiru, i na Žuku. Ta trojica igrača doneli su vrhunski kvalitet u igri Partizana, barem evo u ovih prvih 7 utakmica. Vidjet ćemo. Tošić, Diarra, evo nove šanse, spoljni deo mreže. Svaki napad Partizana je velika opasnost za Kruševljane iz prostog razloga što se igra jednostavno, brzo. Naši klubovi ovako igraju, evo pogledajte ovu asistenciju Moreire, istrčao je Stamenković, zaista nije imao drugo rešenje. Milovanović pa Šljivić, mnogo čvršći u duelu je Žuka. Jovetić, evo prilike, Jovetić.
Njegova desnica je malo samo slabija od leve noge. Sjećate se onog gola protiv Beograda na Karaburmi kada je levom opalio zaista. Zaustavlja napad napretka Jovetić. Jovetić uspeva da izdrži duel. Tošić. Ponovo Jovetić. Vrlo inteligentno rješenje, ali je Stamenković bio spreman. Vjerovatno svoj posao odradi na treningu i pre utakmice. Evo sada prilike za Lazića. Mogao je da asistira prema Jovetiću. Žuka, Lazić. Ima dosta prostora za šut. Vrlo hladnokrvno je ovo odradio Stamenković. Evo Đorđe Lazića koji prošle sezone skrenuo pažnju na sebe odličnim igrama u Partizanu. Inače on je došao iz mladosti iz Lučana. Evo pogledajte, nije to baš bila laka lopta za golmana napretka. Ali izgleda i da njima nedostaje jedan pravi centarfor. Pravi špic igrač Lazić. Moreira. Rukavina. Šansa. Jovetić je zakasnio. Rukavina je posle dolaska iz Bežanije postao kapiten Partizana sa mladom reprezentacijom. Slična pozicija iz koje je Portugalac Simao postigao gol protiv naše reprezentacije. Jovetić po zemlji, Stamenković sve bolji i bolji. Rekao sam već, 18 godina napredak nije uspeo da pobedi Partizan. Sada grudima Jovetić prema Moreiri, tu je Da Silva, evo prilike. Rukavina i u prvi mah izgledalo da će Stamenković lako uhvatiti ovu loptu. Korner za Partizan, evo još jednom pokušaja kapitena crno-belih. Diarra, vrlo dobra akcija. Moreira. Žuka. Dobar udarac Žuke, malo je nedostajalo. Evo pogledajte još jednom, skoro 30 metara. Bio bi to vrlo efektan gol Brazilca. Zivniji bili fudbaleri napretka. Diarra, otvorio je sebi prostor Diarra, Tošić ima šansu sam da završi ovu akciju, stativa. Još jednom ćemo pogledati kako je Tošić izveo ovu akciju i pogodio stativu. Napamet, ali eto, došlo je do Jovetića, lep dribling, Tošić, peca, Diarra. Još jednom aplauzi na stadionu Partizana, nije postignut gol, ali su Jovetić, Tošić, Diarra i na kraju ponovo Jovetić pokazali kako se igra brz i modern fudbal. Jovetić čeka Maletića da prođe po levoj strani. Diarra za sada sam u kaznenom prostoru, ali na desnoj strani čini mi se Lazić potpuno sam. Moreira i ponovo Saša Stamenković. Sikimić. On je večeras više proveo u napadu nego u odbrani. Maletić, Dunjić. Evo prilike i još jednom stativa. Jovetić ovoga puta spasio svoj tim ubedljivijeg poraza. Evo sada Lazića, 3:0. Odolevali su Kruševljani u ovom drugom poluvremenu, 28 minuta, ali je Đorđe Lazić rešio sve dileme. To je njegov drugi pogodak u ovom šampionatu. Partizan od 72. minuta vodi sa 3:0. Evo pogledajte još jednom. Veoma precizan šut. Diarra je ostavio loptu Lazića, je prošao Da Silvu, predriblovao i Jovetića i onda neodbranjivo u desni ugao.
i već iako je samo odigrano 5 kola, može se zaključiti da će to upravo biti klubovi koji će se boriti za opstanak u Meridian Super ligi. S druge strane, Partizan ima šansu da eto dođe do ubedljivije prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, s obzirom da su crveno-beli juče igrali 0-0 protiv Borca. Fantastično je sada Stamenković odbranio ovaj pokušaj Jovetića. Ne da se Jovetiću, večeras igra odlično, ali nikako da postigne gol. Rukavina. Još jedan. Evo šanse za napredak. Božović odbranio, još uvek velika šansa. Pavlović i gol. Mala neopreznost odbrane, Partizan napredak 3-1. Dakle, posle ove utakmice Partizan ostaje lider